Muraho, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye gushinja u Rwanda. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga yasanishije Perezida Felix Tshisekedi nayo n'uvuga muri Bibiliya, agaragaza ko akwiye kuva ku butegetsi kugira ngo ibibazo biri muri iki gihugu bikemuke. Muri Yona wa mbere havugwa inkuru y'umuheburayo Yona mwene Mitayi wahawe n'Uwiteka ubutumwa bwo kujya kuburira abatuye mu murwa munini w'Inenewe bitewe n'ibyaha byabo byari byarabaye byinshi. Aho kujyayo yahisemo guhungira i Tarushishi akoresheje inkuge. Nibwo Uwiteka yohereje umuraba mwinshi mu nyanja. Ubwo abasare bamenyaga intandaro bamujugunya mu nyanja, urufi ruramumira, inyanja iratuza. Mu kiganiro na Telegraph, Nanga yagaragaje ko ibiganiro by'amahoro byose byabaho mu gihe Tshisekedi akiri ku butegetsi bidashobora gutanga umusaruro mwiza kuko ari we wabiteye nk'uko Yona yateye ishuheri. Yagize ati, Tshisekedi ni Yona wa RDC. Umunsi tuzamuvanaho agahenge kazaza kandi n'amahoro azaboneka. Amerika na Katari bimaze iminsi biyobora ibiganiro bigamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa RDC no kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri rusange. Nyuma y'uko tariki ya 25 Mata u Rwanda na RDC bisinya amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro arambye, Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko yishimiye kugira uruhare mu guhagarika intambara muri Afurika no mu bindi bihugu. Ku itariki ya 27 Mata 2025, Donald Trump yagize ati, dufite amakuru meza ku Rwanda na RDC. Ndatekereza ko tugiye kubona amahoro hamwe n'u Rwanda na Kongo n'ibindi bihugu bike biri hafi. Kizaba ari ikintu cyiza, mu by'ukuri twizeye ko bizatanga umusaruro. Nanga yatangaje ko abanyekongo badashaka kumva imyanzuro irimo guhagarika imirwano kandi ngo ntibivuze ko bakunda intambara. Yasobanuye ko icyo bashaka ari uko Tshisekedi yava ku butegetsi. Ati, dukwiye kureba icyo abanyekongo bifuza. Abanyekongo ntibashaka kumva ijambo nko guhagarika imirwano. Si uko bashaka intambara, ahubwo nuko badashaka ko Tshisekedi aguma ku butegetsi. Yavuze kandi ko icyifuzo cy'abanyekongo atari uko abarwanyi ba AFC M23 bava mu migi ndetse n'ibindi bice bafasha. Ati, ntibashaka kumva ijambo nk'imishyikirano, ntibashaka kumva ijambo kuva mu bice cyangwa kuva mu mujyi cyangwa uriya. Nanga yasobanuye ko Tshisekedi ari umuntu udakwiye kwizerwa kuko ahindura ibyo yumvikanye n'abandi uko abishatse. Agaragaza ko Amerika yari ikwiye kuganira n'abahagarariye ihuriro AFC M23. Yagize ati, si uwo kwizerwa. Icyo yemeye uyu munsi akibagirwa vuba. Niyo yasinya amasezerano, abanyekongo bazayarwanya. Abanyamerika bafite uburenganzira kuri aya masezerano, ariko bakwiye kuganira n'abantu banyabo, kandi uyu munsi abo ni AFC M23. Uyu munyapolitike yabaye perezida wa komisiyo y'amatora ya RDC kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2021. Yigeze kuvuga ko Tshisekedi ari ku butegetsi kuko yabimufashijemo, cyane ko atatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka wa 2018, bityo ko afite uburenganzira bwo kumukura ku butegetsi. Colonel Nanga yasobanuye ko icyo abanyekongo bifuza ari uko Tshisekedi yava ku butegetsi. Ariko kandi nubwo bimeze gutya, kuri uyu wa kabiri ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abambari bazo zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'imbonerakure zituruka mu Burundi zagabye igitero gikomeye kuri teritwari na M23 mu gace ka Rugezi gaherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurenge wa Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyo gitero cyabaye nyuma y'uko muri iyi minsi ishize Rugezi yari yarigaruriwe na Twirwaneho na M23 nyuma y'imirwano yamaze iminsi 2, aho aya matsinda yombi ahurira mu ihuriro rya AFC Alliance Fleuve Congo yirukanye ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo. Nubwo leta ya Kinshasa ikomeje kugerageza kwisubiza ibice
imirwano yo kuwa kabiri yagenze neza. Amakuru aturuka mu bahatuye ndetse n'ababonye uko imirwano yagenze avuga ko igisirikare cya leta cyatsinzwe bikomeye kigatakaza abasirikari benshi ndetse n'intwaro zirimo iz'imizinga n'imbunda ziremereye n'izoroshye nka AK-47. Umwe mu bahatuye yabwiye umunyamakuru w'Ityazo ati yego nibyo habaye imirwano ku munsi w'ejo mu Rugezi, ariko igisirikare cya leta cyatakaje byinshi, harimo abasirikari benshi n'intwaro nyinshi. Amakuru yizewe aturuka ku mirongo y'imbere ku mbuga y'urugamba agaragaza ko igitero cyagabwe giturutse mu mashyamba ya Rurenge mu karere ka Fizi, kikaba cyari kigamije kugarura uturere leta yatsindiwemo mu misozi ya Murenge ahakomoka ubwoko bw'Abanyamurenge. Nubwo imirwano yari ikaze ntiyamaze igihe kirekire, umuturage waganiriye n'umunyamakuru yavuze ko imirwano yari ikaze cyane ariko ntiyamaze umwanya munini. Mu gihe ingabo za leta zifatanyije n'abambari bazo zigenda zitsindwa mu bice byafashwe na Twirwaneho na M23, harimo impinduka nziza zigaragara. Abaturage batuye mu misozi ya Murenge batangaza ko bakomeje kuba mu ituze n'umutekano ndetse n'ibikorwa remezo nk'imihanda n'indi mishinga y'iterambere bikomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa. Ibi birerekana ko nubwo leta ya Kongo ikomeje ibikorwa byo kugerageza kugarura uduce twayo, hari igitutu gikomeye ihanganye nacyo mu ntambara, ariko ikaba ikomeje kurwana no gutsindwa akenshi. Mushobora gukomeza kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu mukajya muba aba mbere mu kubona amakuru agezweho kandi yizewe. Ariko kandi ngira ngo wenda hari andi makuru ngira ngo mugezeho. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda umugambi wo gushaka gutera igihugu, avuga ko ibimenyetso by'uko ruzabikora rwitwaje abantu bahunze igihugu cye nyuma yo kugira uruhare muri kudeta yo mu mwaka wa 2015. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na France 24 cyangwa se 24, cyagarukaga ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yavuze ko nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi bikorwa n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC bigizwemo uruhare na Amerika n'ubuhuza bwa Katari, buri wese azi ikibazo gihari kandi ko hari icyizere ko amahoro ashobora kuboneka. Ati bitari ibyo ubu ibintu bimeze nabi. Ndayishimiye Evariste yavuze ko kandi hakiri ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye nubwo rwo rukomeje kubihakana. Ati dufite amakuru, tuzi gahunda y'u Rwanda kandi dufite n'ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bishingiye ku kuba rugifite abantu bagize uruhare mu mugambi wa kudeta yo muri 2015. Rurashaka kubifashisha nk'uko rwifashishije M23 muri RDC, ruvuga ko ari abanyekongo. Umugambi warwo ni ukubifashisha, ruvuga ko ari abarundi mu gihe ruzaba ari u Rwanda. Ndayishimiye yavuze ko ibyo bimuteye impungenge gusa ngo kuko intambara ishobora guhagarara muri RDC bishobora kuzagorana ku Rwanda kugira ngo rubashe gutera Uburundi nabwo buti. Perezida w'u Burundi yavuze ko u Rwanda rushaka kwihisha inyuma y'umutwe wa Red Tabara ngo rwagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba
byibasiye Uburundi mu bihe bitandukanye, ariyo mpamvu igihugu cye gikomeje kuba maso. Yavuze ko kandi hashize igihe kinini atavugana na Perezida Kagame kuko ubwo baheruka kuvugana bari mu biganiro byo gushakira amahoro RDC, kandi ko icyo gihe yamwijeje ko abo bantu bazashyikirizwa ubutabera bw'u Burundi. U Rwanda ntirwemera ibirego by'u Burundi. Muri Gashyantare uyu mwaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru Igihe ko u Burundi ari bwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse ko byanarenze ku kuba mu mvugo bikanatangira kugeragezwa. Ati Abarundi nibo bohereje abasirikari kurwanira ingabo za Kongo kurwanya M23 bijyanye no kurwanya u Rwanda, ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. U Burundi bwashyize imbaraga hamwe na RDC binyuze mu gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bukanakusanya imitwe irimo FDLR na Wazalendo kugira ngo bafashe muri uwo mugambi. Nubwo Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye avuga ibi, hashize igihe abayobozi b'ibihugu byombi bahura bakaganira ku buryo bwo guhosha umwuka mubi hagati y'impande zombi. Muri Werurwe, Nduhungirehe yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Impamvu u Rwanda rudatanga abakekwaho kudeta i Burundi, abo bantu bakekwaho kugira uruhare mu mugambi wa kudeta yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri 2010, bwa Perezida Pierre Nkurunziza muri 2015, u Rwanda rwakunze kuvuga ko rudashobora gutanga aba bantu kuko byaba binyuranye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Rwasinye amasezerano n'umuryango w'abibumbye avuga ko iyo wakiriye umuntu avuga ko ahunze ni umusubiza iwabo, cyane ko iyo Loni yamuhaye ibyangombwa ikemera ko ari impunzi rwose biba ari byo. Ati ruvuga ko rwohereje aba bantu rwaba rwihishe, ruvuga ko rwohereje aba bantu rwaba rwigize nkana. Amategeko rwasinye kandi ko nta kindi gihugu cyabikora. Leta y'u Burundi mu myaka yashize yashyikirije u Rwanda urutonde rw'abo bantu ivuga ko gushyikirizwa aba bantu ari kimwe mu bizatuma umubano w'ibihugu byombi wongera kumera neza. Mu gihe kandi u Rwanda ruvuga ko rudashobora gusubiza u Burundi, igishoboka ni ugushaka ibindi bihugu byabakira.